Anginivusele bazalwane egameni leyise longuSimakade umkhululi nasegameni lendodana yethu Jesu Kristu umsinzisi kanjalo nakumoya loyingcwele. Nginivusela Nkosi yami ngetindzaba letimnanzi bathandzekako mhlaba wonke lapho kufikelela khona na umsakato la ngitihasha khona tindzaba tasezulwini. Ngibonge naloko ukuthi ungiphe indlebe ujabulele kutova tindzaba letimnanzi ngisatihasha tichamuka ti fresh from above in Jesus Christ. Amen. Sitawubuka incwadzi ya First Samuel chapter 15 verse 23 kuyavakala. Ngithi kule ncwadzi lena ke kunemagama lengicela siwabuke sabuka nje livesi libe linye nje 4 verse 15 kuphela. Ufundzeka ngalendlela lena. Verse 23 kukhuluma Simakade uqobo lwakhe ngeliphimbo lemprofeti umprofeti Samuel. Uthi Simakade njengoba kuhlubuka kufanana nesono sekubhula kuthakatha nekuthi gcapha kufanana nekukhonda tithixo njengobe walile kuthatha umyalo waSimakade naye sewukwalile ukuthi uqhubeke ube yinkosi. Inkosi wabusisela amave egameni lika Jesu Kristu. Amen. Bazalwane asesiqale ngalengcenye yokugcina maybe ngilosi lolothi njengoba walile kuthatha umyalo waSimakade naye sewukwalile wena ukuthi uqhubeke ube yinkosi. Ngemavula vakalako Simakade lolokwenda ku reacta ngako wamlahla naye uyakulahla kuyavakala. Asesibuke ke ukuthi yini tindwe letenda ukuthi Simakade amlahle umuntu. Wonke ke umuntu lolahlwe nguSimakade unesiphetho sinye sihogo uya esihogweni kuyavakala. Ngikhuluma nje ngoba mina ngifuna ubalekele esihogo ungayi esihogweni. Asesibuke lokuthi yini letindwe letenda ukuthi umuntu alahle Simakade dimbili 4 tindwe letenda ukuthi umuntu alahle Simakade kuyavakala. Number 1 lithi iBhayibheli lesiswati kuhlubuka. Number 2 lithi kuthi gqatsha kuyavakala. Wahlubuka wangawulaleli wahlubuka kuSimakade nakakutshela into wena uhlubuke uphambane naye ungamlaleli lokho ukwende ngenxa yokuthi wena uyatigqapha awufuni ukuthobeka. Lithi ke leli iBhayibheli somlahlile Simakade sowuhlubukile naye ke ubese uyakulahla kuyavakala. Asesithathe kancane ngasesilungwini leli silumbi iBhayibheli lithi witchcraft lithi rebellious or rebellion is as bad as witchcraft. Lindlule lithi arrogance is as sinful as idolatry because you have rejected God and God him has rejected you. Ngiyalithanda leli ukuthi lithi leli verse leli rebellious is as bad as witchcraft. Aligegisi lesilumbi lishaya enhloko nqe. Libuye futhi lithi arrogance is as sinful as idolatry. Iyavakala. Lithi lokuthi gqapha kufanana nekuthi wena ukhonda tithixo. Ukhonda tithixo ukhonda bonkulunkuluwana awumkhondi Simakade mawuthi gcapha nje. Asesibuke la uNkulunkulu ukhulume kanyenti wathi abekisa ngebafati athi bafati thobelani emadoda enu. Athi njengoba Sara abethi kuAbraham athi Nkosi uyavakala thobelani emadoda. Umuntu ke longakathobi noma ke i-opposite ye-arrogance yi-humbleness. So now ngekho humble which means you are arrogant. So bonke abantu abangekho humbled ba arrogant. Ngiyathemba kuyevakala. Phindze liqhubeke ke lendlule likhulume la icaleni la licale khona likhuluma ngalokuhlubuka. Kuhlubuka ke kwendeka kakhulu nasemakhaya siyakubona uma utshela nje umntwana umethuma indvodzite angayendi angakulaleli lo mntwana loyo usuke ahlubukile uyedzelela ngoba kuhlubuka kusho kuba rebellious. You rebel against what I'm telling you. You rebel against my will. You rebel uyahlubuka wena ngikutshela indvo wena uyaphambana nami. Lokuphambana nami kuthi lithi ke leli iBhayibheli kufana ukuthi wena uyathakatha. Ngemavula vakalako
ubathakathi shothi umthakathi ungumuntu lophambene nekulunga ungumuntu lophambene nathi kuyavakala lithi ke wena ke uphambene nakakhuluma nje simakade akunika umyalo athi ningakwendi lokho ukwena asesibuke ema example ndawo sithi kulama example ndawo wabeka ngithi kube bafati bonke bangaphendvuka bonke emanyeni emadoda amanyeni bekangangena ezulwini kuyavakala asesibuke naba abafati naba labakhonda kula masondo nanga especially lamasondo lawa ema prophetic churches kungasiwo ona odwa nalawa nje ema ministries emasondo kunyendi kakhulu lo lamasondo nje lawa lanabo spiritual father ngichazile ukuthi yini spiritual father kunyendi kakhulu ke lokho lokuhlubuka asesikubuke bafati labanyeni abakhonda kula masondo laba emadoda abo bayawedzelela ngendlela lesimanga abaweva bayawaqanqa kodwa nabafika le kulabo bopapa my father my spiritual father bafike mabakhuluma my spiritual father baze labo spiritual father babathinze tibunu ngethemba kevakala my spiritual father kodwa nakakhuluma nendoda yakhe uyayikhwipita nje akalaleli lo muntu lo lithi ke leli bible lo mfati lo wenda kanjalo lo arrogant endozeni yakhe abe ngale ukhonde emadlodi sona lesi ukhonda tithixo sona le spiritual father sakhe lesi lafika sithobele papa my father babe abe angakwendi lokho endvodzeni kwayena loyo papa loyo it's an idol sithixo empeleni ke nginichazele ukuthi vele bonke bopapa tithixo botokoloshi lokho ngikuchazele seniyakwati you are 100% aware ukuthi wonke umuntu lo ngibabe wakho wakamoya ngibaba wami wakamoya lo ngibaba wami wakamoya lo is my spiritual father every person lo ngu spiritual father is ngutokoloshi njengoba every spiritual mother or spiritual wife ngutokoloshi njengoba every spiritual husband ngutokoloshi kanjalo futhi ne spiritual father lamadoda nje lasemasondweni lana wabita ngabo spiritual father botokoloshi that is why iBhayibheli lithi nine bafati leningati kwathi ukuthi thobe emadodzeni enlemakhaya kodwa nanifika lapha niyadehlisa lithi nikhonda tithixo ngoba vele bathi thixo labantu laba ingako badimanda inhlonipho lakini lama spiritual fathers enu lawo uma ke bafati isibili abakwendi ke lokho bafati isibili inhlonipho bayi exercise ekhaya ingolo iBhayibheli lithi ningeke namkhona uNkulunkulu losezulwini ningamati ningeke namhlonipha mangabe nehluleka ukuhlonipha batali benu emadoda enu lawa leniphila nawo lamhlabeni ngeke ke bese lenihlonipha uNkulunkulu losezulwini leningamati ndamhlonipha njani nibe ningamati kuyavakala ngifuna lokho ukuthi letinto letimbili leti uma nje wena uhlubuka utshelwa indvo wena you are rebellious you defend awuyithathi imiyalo lokungathathi imiyalo ukuba rebellious lithi ke iBhayibheli wena ngumthakathi uyathakatha esibonke ke bathakathi abayi embusweni waNkulunkulu wena ungumthakathi uyathakatha lithi wonke lothi igcabhako nayithi khuluma nawe indvodza unyuse emakhala ungazi ukuthi uphethwe isinus ugijimise emehlo ashiyane athi njengethi imbondo emnenge ungafuni ukulalela indvodza ukuthi ithini lithi iBhayibheli wena ufana nalokhonda sithixo na ufika kupapa uJexabuso uJexinzamo because ukhuluma na papa spiritual father ukhuluma na tokoloshi lithi ke iBhayibheli wena ukhonda tokoloshi ukhonda tithixo kude umuntu lo wenda lokhu longayi lotawuya embusweni waNkulunkulu ngitsithe imbili leto letenda ukuthi umuntu ahlubuke noma ke letenda ukuthi uNkulunkulu amlahle asuke kuNkulunkulu ngitsithe number 1 ngathi kuhlubuka number 2 ngathi ukuthi igqaja ngisho noma ngabe umuntu ukumbona estradini uyathengisa ngemtima ngimahosha ake sengikutshela lokho uhlubukile utsheliwe ukuthi ungakwendi lokho wakwenda yena lokhu kwenda ngilokuhlubuka nalokhu ungalaleli ngile arrogance loyo noma ngabe mhlambe usemathavini wehluye enyuka nemabhodlela sidzakwa noma ngabe ingoko zabantu inyanga uyaloya noma ngabe kwenda ini lento lo yendako uyenda uyathi ukuthi utsheliwe ukuthi ungaye
ungakwendi kude umuntu lo wenta into langakayalwa ngayo uyaliwe ukuthi ungakwendi lo wakwenda lokukwenda kanti sowuyaliwe ngiloku uhlubuka lokho ngilokuba rebellious ngilokuba iwitch ngilokuba ngumthakathi because na uhlubukile nje you are a witch ungumthakathi naloko ukuthi ungalaleli uzuthathe lesinqumo sekuhlubuka ungalaleli ube arrogant utigqaphe ube ingqalamba ngilokuthi wena ukhonda tithixo awukhonda ithixo awukhonda isimakaze ngiyethemba kuyevakala ngoba igama lelithi tithixo ngesiswati lisho lokwabonkulunkuluwana kungaba ngemadloti kungaba yini konke lokwelihlotshana ukuthi abonkulunkuluwana leni kukhondako kuthiwa tithixo kuyavakala so wonke ke umuntu lona leti imbawu letimbili leti ngiphethe lishoba lamoya manje ngiyafemba nangabe wena nje unaleti imbawu letimbili leti uyetselela noma kusekhaya uyayitselela indodza yakho uyayiqaphatha uyayiqunula wena nje ungumkade bona wena awulaleli wena nje uluphondvo lwabhejana uhlala umile kugcina wena nguwelo shaya 5 indvodza ikhona ngithi thatha lamagama lawa lengikutshela ona wena ulihlubuka mangabe nje ithi indvodza nakhuluma nawe kugcine wena ulihlubuka wena kuyavakala umhlubukile simakadze umlahlile simakadze kuyavakala lithi ke njengoba wena umlahlile simakadze nasimakadze sewukulahlile bonke bantfu labahlubukile kusimakadze akunenzaba lokuthi bagqele emasontweni akunenzaba lokuthi labanye bahole emasonto akunenzaba lokuthi bahlabela kubo praise team the fact that wena you are rebellious awulaleli wena ungumthakathi the fact that you are arrogant wena awuhloniphi awukathobeki wena you worship idols you don't worship God akunanzaba lokuthi ungubani uthandaza ngetilimi uzuqimete unqengetele akunenzaba lokho libhayibheli lithi umlahlile simakadze naye ukulahlile simple and straightforward wonke umuntu lolahle simakadze nasimakadze umlahlile kuyavakala amen